kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka kadimutan, Wen, si Kangay, uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kung ti makamu iti plete ta, siya ti agbayad, ilibre ka. Ay nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun dawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimot, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle, daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen lakay, iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasaya at ano kasta? Makigayim ka kadagiti ka roba tayo. Amom ka de, in libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't ken presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Oray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akin na saritam ni Ruby itay, presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay no, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mo't ngamin ti nakisarita na kanya. Isumot lagaya ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo tatang. Ay babalilat tamet. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasintro ita, no saan pa eh? Matuloy ak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kamin, Mari Presi. Ay, mabiit laang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdama. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itad mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tut. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayam di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit, bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalamit ito aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam ka. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakit anya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan, bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam gini presi agayim mo aya. Dugyo? Kaslakas jayan Ay nawaw. Pagkunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y numaibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw.
Agyaman aklaunay, Nana Lisa. Ay wanggayam. Nakita ka birthday kayo iti ayan da presi agayam ko. Wun, mat. Napan kami kan tatayo dulpaw. San asim makitichan nyo, Nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan, mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag ko naamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idi inloto da. Wen, da kami tinagluto iti kinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak na kaong. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pay man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kaangay. Ay nawaw, idi pay napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitek, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumot iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ipautang da. Sa anak amakin inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspuno pala awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kenkwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirjam. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adda ak dito'y mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray. Anya ti baga, Mari Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sangagasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sangagasot lang, Mare. Wen Maray. Sige, ikan ka iti sangagasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti imbaimbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti baryada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kang kagay? Sangagasot, tatang. Ngem imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apagay. Kayong kumot ni Ruby, tatang. Kan sangagasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumtang tumat ti aldaw ada tayo ti agkasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? Saan, Mare? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma. Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wana, Mare. Ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti ma-deliver itang aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw. Awan ti parikot dita, Mare. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo, aya, Mare. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak ba'y nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rute akin kukuha kadagita? Ni presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidi Nilakay na mati agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom,
Amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, word. Imbaundak ni Prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laeng. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon dagita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo day apresi. Apay di Prese. Wan ata impareceive na ti parcel na kanya. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na. Wano, para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo na Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, Prese. Pakada ako nana. Da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas bay papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da dya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, dyak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudam nakaw. Sigurado nga aglibak day dya nana. Marites matgayam day dya babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Diyak laim pagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kunda dumapay. Pagbalinin dakmat gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmat gaya man. Uray na singpat ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kasla saan kayo matangga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayam tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laim pagarup amarites matgayam day di agayam ko tatang. Nene. Di ka maawatan anak ko? Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta? Ay, demonyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed, Ruby, bakit? Naa, apay asyak pay laang ti ibaon mo. Una tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay no, para mangisubli lang, nagado asom. Wan tadyak kayat makita ti panagrup-rupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti kumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakala ang muday ta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa? Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo mutan, Nana. Sinong batak ti saludsud na.
tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Una, tanagpudno kayo kang kuana. Gaputa bidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag, kat saanan amasapul nga istorya, Rubey. Ay nawaw. Kasla perperdyam nga binti gayem mo, kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum ko ma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam, saan kat nga iti sabali ataaw. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang, apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites matlaang. Ay, nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ilakla ko ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya ko maitan ilakla ko da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Amumat ti agmaneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigat umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bale pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakkan ko na nga interesado ta itilugan na. Addaken ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre ah. Fully piday ta alugan. Manungay ti panangila ko damanang. Secret! Saan ang mabalin nga ibagakkan ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo laang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang. Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho. Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos. Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko ma iti ayandanan ng kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Wano saan? Ag-tricycle talatan? Ay nawaw,
Apay amagmag na wano ag tricycle tapay laeng ket adda nga rod tilugan a ginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da parang magta. Adamutan kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababayin. Nangruna ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagata ang agapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti day taalugan. Hay na, awanan ti ado asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di yung imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen tawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupi. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayaw a binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo day ta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tain lako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay day ta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan ako? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ako nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akayat dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngamawan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan niyaw. Mangibabay na talaga day jay a tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manun ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw. Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglaangan ata alerto ni Lupe. Ay una yan ni Maricel. Jak amo no apay akas jay mo ti ugali day jay a tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumat iti kinaswitik na ti daduma. Nubagbaga akday chay. Makaungat tumanen. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjay nga ramid na. Ang mga no panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para kan ka manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak manang. Ila ko kano ni tatalando ti dagana iji amyanan. Nakasarita mon. Wen, impareserve ko pa'y ki din Manungay ti panangilako na manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nawaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mati 250,000 ko ita manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta pagguduan tamat ti daga manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa. Si kakano mo tinangyawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kompleto mo laang. Binilang mitay, kat kompleto may. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo pagguduan nyo ti bayan. Iso mo nga min ti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shhh! Agulay makalaang kadilakay. Ay nako, agraman kabsat mo. Suitikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasaha ti kabsat mo. Panagkunam ka di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atap no di na maamuan. Nagulbud ka matgayam kanyak manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer.
Ti ko nang kanya kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo ngamin. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanumo gayam. Ay, kwa. Ay unay kan manang. Agraman kabsat mo, biktimaem. Ni, tumal na ka man. Laglagi pa asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten at isubra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalinti kas na amanang? Isublim ti sobra ngayong bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim manang Maricel. Nadamag mo, ti inaramid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatang da. Wag. Apay ti daga aginatang da. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayjay. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya? Nalabas ti ugali dayjay nga anak mo. Agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayjay at tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakit? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Na, nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Lukluk meten ti pada matao. Kabsat mo pa'y met ni Jennifer. Anya ko maitano kabsat ko. Gunggunak meten at isobra iti bayad na. Siyak tinakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarti dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sa bali ti diskarte, sa bali ti kinaswitik. No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Saan kon aparikot dayta nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At da kwartam aya. Asaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka day. Kat umanugot ni Jennifer kalpasan ti inaramid mo apan ang sweetik ken kwa na ide. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Uray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin? No siyak la amay sa. Alanganin nga umanugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat? Mayat nga investment dayjay ading ko. Awan kwartak manang. Mabalin mo't nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo dayjay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang dayta manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Amangan no aramidam manen ti inaramid mo kanyak idi. Amangan no sweetie kanak manen. Diyak kaya't ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanyakon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin apilitam di kabsat mo? Awang kidi mo na rin a Jennifer ah. Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apan ang sweetik ken kwa na ide. Sa bagay, anya ko mga minti mo day a Jennifer no negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka? Ay nawaw, sayang nga ro day jay. No saan mo akabalan na bayadan, di mo ipilit agatangan. Anya, Bayam tagatangan ta da kwartana. Anya di istoryahan na iti kalugaran tayo. At da ka naman ti di yun nagkinaawatan iti kabsat mo. Wala tapaidam kanu tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Wen ata saan ko a pinagustuhan tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na kat agbalin kami a business partners. Ngam, sa anak nga imanugot tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na.
Ay, jak amo kin ni Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manen. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kabsat mo, no sweetik may. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwa da iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay da pay laeng. Sayang mat no di da umay. Umay da gichay lakay. Sigurado analadaw da laeng. Ni Jennifer ngay gaya. At da iti kusina. Madama tiluto da. Agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raw. Alas 2 pay laang may. Adda trabaho nila kay Inton Rabi, tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan manan ti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iji ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raw anak ka. Wen, tatang, agpakada kami. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Hindi na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak, tatang. Kasaritak to ni Manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka, ti adday ti panunot na. Umayak man, Maricel, anak ka. Anya ti masapulyo, nanang. Agingga ka di ita, kat nasakit tinakam mo, iti kapsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer, nanang. Ay nawaw, mabuteng laang ti kapsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga imanugot iti plano. Paidam ki di dayja ah. Na, kat no ag dinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mo ti kapsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka. No imay kayo tap no sermonan dak, agawid kay latan, nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling arabid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngem iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti kanak ko. Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta agtalag ti padam at hauken ka. Nakababain no agraman kabsat mo kat awan pa nagtaliknaken ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang tisanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu asanikwa no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.